Ban penmi pisana ke benta ban penkhai ki kamera kelas ka RC Eve Secondary School mi mentudu kala penlong da ka food fest hakan riutrik naiwe. Ya kini ka food fest la pli da ka kong Aileen da dhar ka bami khmat ha ka jaka ukur menshila menteri ka sarkar jala ha ka jingdon lang ujer som shila president Jantia Student Union GSU u chamber ki so assistant technology manager Amlarem Block u Father Hilarious Lamare Parish Priest Jowai Parish, u Father Manbha Pakyam Director ka JHDS, ka Sister Maria Joseph Superior, DSH Convent mi mentudu kinohikai bat ki kena school. Ya ka jing lang la penyai da chairman SMC ma Frederick Sena, u balaya thu bakane ka shlam aji hikai, ka kedup lot ya baro ki kena khamtam ki to ki kena ki bom yo lat ban puli ha ki wei pat ki school namar ki babun ki daw. Ka kong Aileen da dhar ha ka jingkren kalaya ro e nong penya jong ka ne ka school ki bala shim ya ka ne ka sinjam ban penyar shu ya ka jing shakri jong ka ya ki khna badon kam jing yaram Uma jer som shilla ula ong ka jing don jong ka ne ka school ka long ka kabuk siar ki khna baduk ban beteng ki jing pule jong ki wat hapden ki jing e ki babun bat kenturu ya ki khna ban treshitom bat minot bha ha ki jing pule khnang bakin yo ya ka lawe ka ba pharnai Hakini ka singi kala don ru ka jing pen inam ya ki babun jai ki jing bam ki balapan kre da ki kena jong ka ne ka school. Tasya suk ale usnya wa lengba kani ka food fest upan mi ya ka fan ya u pentna ya gini ki classroom letali gini ki classroom upan tna ki na bha babun ki kena score. Tasya suk ado kata usnya Kamtam ya ki kena ki wam yolat ulai skor isngi bon sen hakani ke cukup bakani de yoi bon hai man ikite ki baduk bon wakam kita hendrai ki dapat cengai ki da thola da tholuti ki wakam nu u pentna la ni kam nu le ya ki kena skor yo ya benta ki ulai skor hyper step sasuk sia hado kata waki yi ki le ya kini kam Kamu bah, suong bah kantin kan niu bepi, lihat student le bon di rally pan mani orang say no to drugs, yes to sport no. Tekam dah orang ni hari jinglar tikam kena skor saya masuk kelam wi ni, buat special case dep kelamu, entau do lito jingdang start, dang bon gi benta, ikam kena skor ye uci menta, ki sports, ye uci mi bon gi benta, uplai e ke sap hotelan, ui po ui brewer ka pertai, em ke sap hotelan ui uplai o. O yiu pernah mak ni kata lain yo o job o hewan wanita tahu. Ngahagi porum mencua orang lain sekolah, cimenta o bon gi benta, jo kelia, jo dua ya seman. Orang belai gi kata lain na, hadin belai penjung kata lain yang aman nong yelam. Nanti dah pun man nga o bodoh ado poin ni kesini man kau wini nong yelam. Kekam yang ikam student union tak wasuk panai pi. Cibon gi jingile, cibon gi issue. Weduk ye fight na mentag student community, na mentag imlang sa lang yo pon gi mentag ngajan piyo ba be. Ilam toy wasuk. Andre am kam gi jingi kre lang gi jingi televi bi. Lang yo job gi ni. Skoju ko jak he kwa em gi points wo e bi kam gi student ni. Em gi points ko kwa we wa. Barabor kam gi student. Komo money human punctuality. Jo yo pinong ge ongi punctuality nga jan ye bisnya to punctuality do mani go biang forma ki buru go biang por jo feel ge jingi myoki dan em go wi thama wa us em ha go tu thama ongi waterloo slam ge di minute ram ge i students le em kame biang por mo nga do student yo wi po wi le punctuality man important